Megalayapost.news. Kakong Pinky Maring kebala job ya ka Mrs. World Peace bat gumjuru ka nam Beautiful Skin haka jinga ka pen iriam bat dur bhabriu kilong kmi na kaleng ka perthai haka season 2 jong ka Mrs. World International arjar pasau bala penong da ka Glamour Gorgon haka shitarik jiliu Halila Hotel and Resort Ambience Mall Gorgon kalawan paino shaka jala menta ka janmiat bat ya ka te kalong kmi la priang sang baharu da ka kur bat ki bahayang hasam nadu kat ling sun Lokpriya Gopinath Bodolai International Airport Guwahati. Kumban syukdo hang ni kakong Pinky Maring kadairu kanong job baningkong jong ka Miss Meghalaya hausnam syaja khanai spa khanai pupra. Bat kat kum ka khubor balayo lum kakong Pinky Maring kadai kalong kami ka balarung hakathup ki Henry Phongut ki finalist na pdeng sans pa ngut ki nong esimenta na kaleng ka perthai. Sa isin pat nga kaliang jongi kukum ka Megalayapost.news ni don hang ni hakmat jong ka kating sun po Guwahati hakba kum ka kunhun layo manwan pdeng yaikong Pinky Maring na po kasnong umden Ripoy District abay sa isin ilala manwara ya katakan nam ka burom lengba karensan teni dur babriu jong kilong kmi ya ka balatip kum ka World Mrs 2024 jong ka session number 2 akaba hakane karensan ilala banyo ya atli kinam job lani ki subtitles kum ka World Peace but Beautiful Skin ale hang ningin sayo bani kelu i saipang bat inyo bani kerani i bat kumno bangin tip ya kana ka jinga inti ki jinge bat kai kata ka message na i shakiwe pat ki samla ne kilong kami ki badon ya sap ki phong hakine kiransan ale ngin pechene mat Megalayapost.news we ka channel ba mai ko dalam dunia dari ai ka jumpu lei ka ini dah jalan pemurai enam orang tentang dari boleh sedih dari dalam ini dah boleh. Apa ini pada jenis dua tadi yang tadi job kawai bersama boleh sampai tentang bersama boleh tetap belum boleh. Tidak akan untuk lihat kalau kecilnya jompi but kata bahawa pelong itu berpijit ia akan mereka rensan berkiu ini kan mesti satu. Sibo ni si Baro, lingkong tu ngayu ni ulay, bangadan kakani minta, katni ba uladan tongkat lambat nga, nadu kapor jong audition, nadu kapor bangalit, nadu kapor audition kat nadu manta, lagi no uladan tongkat nga, anu kami ino ben dia nga, and kajing job perfect nga ay kaburong sa lingkong tu, kabaar pa nga ay yaki bahayang bahasem jonga email pa kamta taladan tempat lampat nga lu kinu ke competition haduk mentah and then I kublay yaki merit yaki mama ya kasengkur na jong maring but ya ima pralat but ikong beiwan tangi dan kurang yang nong kading men jonga kading job kalong kading job jong kibu. Take a message from akan I. It has been a very beautiful journey so far haduk menta. And kalau ko competition tu ngan balik ngasih ngai na duk napo mensip. The message kalong very short, but if you don't kano ka jingmu ha ka jing im jongki, what you pandai no ka ka jingmu jongki ka ka dream jongki. Yan le kumno bapin penlong true ya ka ka dream jongki ka ka jing pot new jongki. Namar balik habang ngala ban make a dream jonga come true nga try mapi baro ro tilong kumangahi and kila ro ban penlong ya kata dream come true datang kata ni ka message mga ko akan ay pi baro ba nidon hakano ka beta joni ne nidon hakano ka jakka haba pi mu banne ya kay kay ningkong du ki ay today you play baar la pide ben yo ka support na ka family la pidon ka support na ko ka family sila ban ko sakmat and third kadeka jingminok ka thank you Megalayapost.news.